Slikovitom turskom gradiću Eil u regiji Diyarbakir skriva se jedinstvena tajna. Grobnice poslanika Zulkifla i Elijasa, čija visina prelazi 17 metara, otkrivene su na ovom mjestu. Ove grobnice predstavljaju važan dio prošlosti. Izgradnja Dičle brane prisilila je premještanje grobalja sa prvobitnog groblja. Ono što je posebno zapanjujuće je da tijela poslanika nisu ni najmanje propala, niti su se raspala, već izgledaju kao da mirno spavaju. Ove iznenađujuće činjenice ostavili su bez daha arheologi i članove Dijaneta. Na samom istoku Turske, u blizini sirijske granice, nalaze se i dva mezara Božih poslanika, Zulkifla i Elijesa, alejhi selama. Mezari su dugi 17 metara. Allah Đelešanuhu je svakom narodu slao poslanike i njihov zadatak bio je da ljude pozivaju vjeri i upute ih ponašanju u životu. Mezar je dužine 17 metara koja vidite su pronađena na dnu jezera kada je ono presušilo. Vjerske ustanove u ovom mjestu imale su saznanje da bi tu mogle biti mezari ovih poslanika. Sve to je kasnije potvrđeno dodatnim analizama, pa su mezarje prebačena ovdje kako bi se sačuvala jer je na prvobitnom mjestu izgrađena brana. Nova grobnica izgrađena je na vrhu brda koje dominira gradićem, pružajući posjetiteljima priliku da istraže i grob poslanika Haruna. Otvaranje grobnice Hazreti Zulkifla predstavljalo je izazov zbog supstance kevis hačer, kojim su grobovi bili pokriveni, a koja je služila kao vrsta cementa u to vrijeme. Eil se nalazi uz rijeku Tigris, koja ima poseban značaj u islamu, a grad je doživio procvat vjere još u njegovim ranim danima. Osim toga, gradić se nalazi na granici sa Sirijom, što omogućava posjetiocima da istraže pogranične dijelove zemlje pogođene ratom. Ove impresivne grobnice predstavljaju važan dio lokalnog nasljeđa i značajnu religijsku i kulturnu baštinu. Eil je više od običnog gradića u regiji Diyarbakir, privlačeći posjetioce koji cijene duhovnu i historijsku vrijednost ovih izuzetnih spomenika.